Wara nuqqas ta' sena fuq il-palk ta' Teatru Manuel qed titella l-opra annwali. Din is-sena dawk li se jmuru teatru se jsegwu l-opra barokka Ingliża Dido and Aeneas li tibda b'xeni ta' Reġina ta' Kartaġni li tilqa l-Prinċep ta' Troja Aeneas. Jum qabel l-ewwel wirja l-Kap Eżekuttiv ta' Teatru Manuel Massimo Zammit spjegalna li din l-opra titella frott l-isforz kollettiv ta' numru ta' persuni li jaħdmu minn wara l-kwinti biex dawk li jħobbu teatru ikollhom programm varjat. Ta' min insemmi wkoll li aħna bqajna dejjem bil-programm tagħna wara l-opra ħajkonna diversi performances oħra tista' tgħid kull weekend ġewwa t-teatru ħajkun hawn xi ħaġa. Bekk nippromovu u nħadmu l-artisti tagħna kif ukoll ikun hawn varjetà l-udjenzi tagħna. Din l-opra li se jkollha wkoll viżwali kontemporanji tlaqa' flimkien żewġ programmi ta' Teatru Manuel, il-Valletta International Baroque Ensemble kif ukoll il-proġett ta' Monteverdi b'artisti u mużiċisti Maltin. Is-Surmast Marco Mencoboni jinsab entużjast biex din l-opra titgawda wkoll minn udjenza lokali. Meeting the two projects for this opera, Dido and Aeneas, is a kind of explosion of beauty. And it's a kind of miracle that after 3-4 years of work, also thanks to COVID, because this is a unique experience, all just for Maltese singers and Maltese musicians, we can produce this fantastic opera. Din l-opra ta' sija se tkun l-ewwel waħda minn teatru kellu jbiddel il-ħidma tiegħu minħabba l-imxija. Għalhekk bil-miżuri ta' distanza soċjali u kostumi mfassla mid-diżinjatur Malti Luke Azzopardi wieħed jista' jgawdi opra sabiħa b'mod sigur.